reka nkwe ikaze mukunzi wa RN Sport TV. Nshimira wowe udahwema kureba ibiganiro tukugezaho hano kuri RN Sport TV. Uyu munsi dufite umukino wa Super Cup. Ni match ikomeye cyane igiye guhuza ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Dukurikije imyitozo izi kipe zakoze, tugiye kubabwira 11 bagiye kubanzaho mu kanya gato mu masaha atarenze 8. Ni match igiye kubera kuri Kigali Pele Stadium. Match igiye kuba mu kanya saa 9 zuzuye kabisa. Duhereye ku ikipe ya APR 11. Ikipe imaze ikora imyitozo ari Shyorongi. Imyitozo imwe n'imwe tukaba twaragiye kwireba, ariko kabisa mu minsi yashize hakaba haragiye havugwa yuko uwitwa Shaibob afite ikibazo cy'imvune, ariko kuri ubu ngubu umutoza ku munsi w'ejo akaba yaratubwiye yuko rwose Shaibob yagarutse ameze neza, kandi yamubwiye yuko rwose umukinnyi ashaka kwikinira ku giti cyiwe ameze neza. Mu izamu rero uko imyitozo twagiye tuyireba uko bimeze, mu izamu haraba harimo uriya Pavel Nzira kabisa, araba ari mu izamu. Kuri kabiri nk'uko bisanzwe ni Ombolenga Fitina. Kuri gatatu haraba hari Ishimwe Christian, uyu nguyu amaze gufatishaho aho uyu nguyu Korode rwose yaje kugira ikibazo cy'imvune. Mu mutima defense haraba harimo uwitwa Binjeme ndetse na Prince Buregeya ari kapitene. Binjeme wagaragaje urwego rutari rwiza ku ikipe ya Mukura, ariko mu myitozo kuri ubu ngubu akaba yarari hejuru cyane, bityo bikaba rwose byatumye Binjeme aza gukina hano mu mutima wa defense, mu gihe hari kuvugwa Yunusu, ariko Binjeme araba ari hariya inyuma we na Prince mu mutima wa defense. Tugiye hagati, batatu bo hagati baraza kuba barimo hariya, haraba harimo Rwanga ndetse na Pichu, yewe wongeyeho Shaibubu. Hano rwose uwitwa Bosco Ruboneka ntago araza kuba abanza mu kibuga. Rwanga, Pichu, Shaibubu baraba bayoboye hariya hagati. Shaibubu araba ari gukina ku 10 hariya rwose habyimba neza cyane. Kuri karindwi haraza guca umusore witwa Joseph Apam, ndetse kuri 11 hace Mugisha Gilbert Barafinda. Hano rwose ku 9 ya APR haraza kuba hari gukina umustriker ukomeye cyane witwa Mbawoma. Mbawoma araba arimo arakina ku 9. Iyo niyo APR igiye gukina mu kanya cyane yesura n'ikipe ya Rayon Sport kuri Super Cup. Tugiye kureba 11 bagiye kwifashishwa ku ikipe ya Rayon Sport. Ikipe umutoza yavuguruye cyane, ariko abakinnyi akaba yarabashije gushimamo bamwe na bamwe, abandi baratungurana. 11 bagiye kuza ku ikipe ya Rayon Sport n'abangaba. 11 ba Rayon Sport bagiye gukina n'ikipe ya APR FC mu kanya gato cyane amasaha ari imbere. Mu izamu haraba harimo uwitwa Bonner. Ahangaha rwose hano uyu munyezamu Mugande Tamare ntago abasha kubanza mu izamu. Bonner niwe uraza gufata. Kuri kabiri nk'uko bisanzwe haraba hari Serumugo ari. Kuri gatatu hari Arsene nguyu yagaragaje urwego ruri hejuru cyane ubwo ikipe ya Rayon Sport yakinaga match za gishuti, ndetse mu myitozo Arsene akaba yarari hejuru cyane. Mu mutima defense haraba hari witwa Mitima Isaac ndetse na Rwatubyaye Abdul. Ahangaha Nsabimana Aimable agatebe araba akariho neza cyane, arimo arakumva. Hagati mu kibuga haraza gukina abakinnyi batatu, aribo Rashid Karisa Ruvumbu ndetse na Majaliwa. Uyu Rashid Karisa kuvaza muri Rayon Sport mu myitozo, umutoza aramurebye aravuga ati ubundi uyu niwe mukinnyi nari narabuze. Umutoza akaba yarishimiye Karisa Rashid cyane kurusha abandi bakinnyi bose bakina hagati mu kibuga. Karisa Rashid rero araza kubanzamo hariya, ndetse na Majaliwa bayobora hagati mu kibuga. Ruvumbu abari imbere gato hariya ku 10. Kuri karindwi haraza gukina Joachim Ojera. Kuri 11 ni Youssef, ndetse kuri attack haraba hariya umwataka witwa Bale hariya araba ari kucariya ku 9 neza cyane ashaka ibitego by'ikipe ya Rayon Sport. Ni mu kanya gato cyane rero, mu kanya gato cyane match ikaba igiye gutangira.